Lenaneo la mantu la bonno le bolelwa le kgonne go aga mantu a hetang dikete tse 34. Lekgotla la Botswana la bana le bogole le tshwaragane le mokgatlho wa bakatisi le badiri ba Allied Workers Union le inakantse go le abela bana le bogole bokgoni mo ditirong. Setlhopha sa setšhaba sa softball sa banna sa under 23 se thokotsa bokgoni jwa sone pele ga dikgaisano tsa World Africa Qualifiers Championships. Motho dumela re ga sa ka thamalala go tswa toropokgolo ga borone ke kgomatse go tukile mme o ranolang ka puo ya diataki ke le bonye ba bitseng o ka thusa ha re tsena mo pegong ya ko sethweng. Lenaneo la puso la go agela batho mantu la bonno housing scheme le tsweletse ka kago ya mantu a le 34,567 mo dikgaolong tsa lehatshe leno ka bophara le go thama ditiro di heta dikete di le 3. Tona wa lephata la metsi le bonore o nnetse Ramogapi o tlhalositse se maapane ko phuthegong ya babegadikgang e mo go yone lephata leo le neng le itsa mothala wa se ba se kgonneng mo dikgweding di le 12. Tona a re puso e ntse e semeletse mo maitamong a yone a go agela Batswana bonno jo bo nayang seriti. A re ba setse ba okeditse le dipalo tsa bora dikontraka ka maiteko a go thatosa mosepele wa go ga manto ao kwa mo lehatsheng lothe ka bophara. Mojadi Mokibelo wa pega. Tona Ramogapi o tlhalositse ga puso e sa boele morago mo maikemisetsong a yone a go thomisa gore Motswana mongwe le mongwe o nna le bonno jo bo siameng. A re ba soletse go thama ditiro di le 300,000 ka lenaneo la go aga mato la bonno housing scheme. Tona o tlhalositse gape ga ba setse ba thamile mebereko e le 3,392 mme mo go seno sebaka go setse go agilwe mato a heta 34,000. A re ba santse ba le mo monong wa go aga mato a le 100,000 ka tlase ga lenaneo le mo lebakeng la dingwaga di le 3 le ga gona dikgwetho hale le hale. Strategy sa rona ke gone gore ha re ne re solehela gore ntong constituency ngwe le ngwe e tse 1,000 la nthane re akantse gore taisa ra kontraka le mongwe hela. So gompieno se re se dirileng gore re tsentse bora kontraka ba ka tshwara bo 5 mo gore ba aga matwa a le 1,000 mo go rang gore bokete ja matone a kana load e nna mothogo gore re go re kgaogantse quantity load ka the different investors. So those are some of the strategies tse re tsileng ka tsone go bona gore re leke bojotlhe ja rona gore re hohose re be re tse nako ile the lost time re recover the lost time. Mo godimo ga mo Tona Ramogapi o tlhalositse ga go isa ditamelo tse di lekaneng tsa metsi kwa setšhabeng e le mamma mo lephateng mme le ga go ntse jalo lephata la metsi le santse le lebane ke dikgwetho ka lekoloto ya madi a hetang 1 billion pula. Re hukuditse metsi go ntse go sena sepe ke selo ke ne ke le simolola ke le bolelela ka mathata a re a hithetseng ga re hokotsa metsi ne re hokotsa mo le go elele go sena sepe le tlhaloganye kgannye ha re gape re ra waivera gore ba ba connectang sanitation ba se ka ba duela ma 1,500 re ne re dira jalo mo le go elele jaanong ga gona ka hare ka thanang gape ka tera tempolara re jaanong ra oketsa re dira jalo ka go lemoga gore Batswana ba kokonelwa jaanong re tshwanela ke gore re thuse Batswana re ba gopoletse. Mo go tse dingwe Tona Ramogapi o supile ga ba simoloditse lekalana le le hapegileng le itebagantse le kgopo ya metsi a leswe ka maikaelelo a go tokatsa seemo sa ditirelo tsa kgopo ya metsi a leswe tse di ntseng di le teng go ralala lehatshe leno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Kampane ya banana ya Business Coffee Table le tse dirisana natso di ne di tshwere moleto wa bootcamp o neng o itebagantse le go tswa ka methale ya go hedisa kgokgontsho ya pong le tiriso bothaso ya ditagi ke banana. Tiro e ne e tshwerwe kwa toropong ya Selebephikwe ka mathatso ka re bomolosi ka pego.
Setswana se se reng ngwana ke wa morafe se supagetse ka matlhatso kwa thulaganyong ya Business Coffee Table e ka yone go neng go amoganwa maela a botshelo le mabaka a rotloetsang boitsholo jo bo maswe mo setšhabeng go kopanya bana ka tsela e go beile mo pontsheng mekgwa e botoka ya kgodiso ya bana segolobogolo wa go aga setho sa bone ka lorato thuto le kemonokeng ya morafe o harologana le wa go ba tlamela fela ka dijo go ba apesa le go ba neela bonno. We are from a social background e sireletsang ngwana tlhaloganyo yaanong re ba bola ka ha re tshelang ka teng rona a re ska ra sedisa bana dithini tsa bojalwa ko dibareng bana ba the initiated gone ko a go ye wena motsadi o ye go sela dithini o di rekise o supporte ngwana. That is who we are. Manakong e ntsi bana ba nna le nako ya bone ba le nosi ra le batsadi ba re phataphatelelang kwa le kwa ga go tshwarege go a tshwarega go a lesega bana they are exposed to dilo tse dingwe tse e leng gore le rona re le batsadi o thele dirisita mme ha re ba disitsegana ke na le tumela gore bao ba ile go ithuta dilo tse e leng gore re le batsadi re palelwa ke go di ba ruta ka nako e e rileng. a re kgaoleleng bana nako e ba e nnang le yone on social media dilo tse dingwe bana ba di tsaya mo bo TikTok. There's a lot go it's so unfiltered. Go tsosolosa mowa wa setho ke tsela nngwe e ka busetsang kagiso le go aga tšhaba e sireletsegileng e tshwaragane ebile e itse molemo le bosula. Re ruta bana hela ka dilo tsa botshelo gore ngwana o tshwanetse gore a itse gore botshelo bo kgona go nna yang ebile botshelo bo kgona gore bo seke bo nne jang. Re ruta bana ka dikgang tsa maitseo re dira mo go bidiwang ka Setswana gote lore lo jwa lo sale metsi. We are laying a foundation mo matshelong a bone gore ka moso le ha kopana le dikgwetho tse leng gore di mo forsa kana di mo tsenga mo khoneng ya gore a hela dirisitse dinotagi kana a tsere ditagi a ba khona gore a itshwarelele kana re ba ka tsa gore ka moso e be re nna le baetele dipele ba ile gore ba na le maikarabelo mme re ka kgona seo ha re simolotse le bone ba le go tase ba re mo dimageng tsoletse. Mogopolo wa bootcamp wa ga bana go tswa go bonyenyaneng jwa bone ka go ba tsenya mo metshamekong e ba rutang ka ditsela tsa go rarabolola kgotlang go itlotla go nna le botho le kutlo le botlhoko tse di ka thusang go hedisa dikgwetlho tsa boitshwaro bo bo sa letlelesegeng mo setšhabeng. This camp taught me one thing. Go tla hane go nthutile selo se le sengwe fela go nna le ditoro tse di tona le bopelo kgale ke maitemogelo a mantle fela thata ka gore re tsile go nna batsadi fa re gola. I feel very relieved and happy. Ke ikutlwa ke phuthulogile ebile ke itumetse. Balekane ba me le kgaphe mo ditaging go tshwara ba bangwe ka tsela e sa siamang le kgokgontsho ya bong. Gender-based violence. Jaaka lenaneo le la go kopanya bana le tsile bokhutlong jaanong go simologa mosepele wa gore bana ba batsadi le bana le seabe ka go farologana ba ye go tsweledisa letsholo go aga tšhaba e nang le boitsholo le mekgwa e amogelesegang. Karabo Molosi, BTV News, Selby Phikwe. Re ntse re le tsone banne ba motse wa Sekondomboro go kgaolong ya Okavango East ba ngongorega ka go thoka ditirelo tsa bothokwa ba ka ya ga go thoka lehatshe la bonno go di goga ko pele mo matshwenyegong a pone baagi ba supile matshwenyego mo phuthegong ya kgota e neng e tshwerwe ke mothusa tona wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao re Ignatius Moswani. Tiny Tsukudu o na le ko Sekondomboro. Kutlo botlhoko le boitlhobogo di golela pele mo baneng ba Sekondomboro ba ba reng tsholofelo ya go nna le ditsha tsa bonno jaanong ya nyelela ka jaana kabo ya ditsha e tsaya lobaka le tlhoko la ditsha tsa bonno le dira gore dithabololo mo motseng di nne bonya ka jaana bontsi jwa banni ba sa kgone go aga matlo a se nna la ruri kana go simolola dikgwebo ba sena bonno jo e leng jwa bone. Gone ha mo motseng wa Sekondomboro la bohelo go abiwa ditsha tsa bonno ke ka 2012 ra belwa ditsha tsa bonno mo motseng wa rona yaanong lone lenaneo le la tshekatsheko ya lehatshile rona re le motse wa Sekondomboro le re beile ka ha mose ga re na ditsha tsa bonno ebile mo e leng gore go re thaetsa le one mananeo a e leng gore puso ya antsha monana mongwe le mongwe hela wa monkanami nna ke eme gone ga go na opo a rona gone ga yo na le setsha tsa bonno re nna mo ditsheng tsa batsadi. Fa ba araba ba tsana phuthego e ba eteledipele ba re ba lemogile bothata jo mme ba buisana le maphata a maleba a puso go batla lefatshe la go atolosa motse. Jaaka le bona ne re ala mo go National Development Plan
melao yotlhe ya go change-iwa ka gore national development plan re itshetetse tema ta o tena o rile dilo di le dintsi within 2 years e be di harologane le nako ya gompieno ga re ka ke ra palelwa ke go aba lehatshe le le teng ko re be go tsa 15 years go emetse go abiwa ga lehatshe le le teng go emetse gore yo mongwe a ta torowe nnyaa ba gaetsho a motoroi a torowe ka nako e lekane a ba hetse tiro ya go torowa a yo approvang a na le authority ya go approva a itse gore mo sekondo baro ga ba ka ke ba ema another 2 years ga gona ope minister wa ke sa bua le ene ka matshwenyego a lona kana mathata a lona a la re isitseya but me ke leboge gore a bele a hele tona yo le etetse mo tsatsi la gompieko go le ena ya go nthusa ga a tsena ko parlamente e re ke ntsha lentswe ka matshwenyego na hape ke re ha tsa godimo le ena ba ema godimo a hotela ga godimo a teng gore o ngwe re thusiwe batsadi bame mo nakong eno banni ba Sekondomboro ba letetse ka tsholofelo ya gore tsotlhe tse ba di kopile mo phuthegong e ya kgotla di tla diragala ka bonako mme ba fiwe ditsha tsa bonno. Thaini Tshukudu, BTV News, Sekondomboro. Go tlhalositswe ga go le botlhokwa gore kokomane e tswang ko tlase go disetswe mo dithutong tse di tebagantse le mhamo wa temothuo ka le peeletso ya sennela ruri. Se se tlhalositswe ke dibui ka go harologana ko moletong wa letsatsi la balemi barui le le neng le rulagantswe ke madirelo a Tholo Holdings ka mahelo a peke. Morago ga dingwaga tse 23 ba Tholo Holdings ba ipelela katego le kgolo ya madirelo a pone a itebagantseng thata le temothuo e mo sebakeng seno e leng konokono mo go thusa lahatse go itirela le go intshetsa dijo tse di lekaneng. Temothuo go tlhalositswe ha le mokokoto mo go tsholetseng itsholelo ya lahatse ga mmogo le go tokahatsa matshelo a batho. Ka jalo go beeletsa mo mohameng wa temothuo ke selo se se rotloediwang segolo jang mo dinakong tse tsa segompieno tse lahatse la gompieno le kokonetsweng ke kwelotase ya mmaraka wa theko ya ditemane. La go ntse jalo ba madirelo a Tholo Holdings ba na le tumelo e tetseng ya gore kokoano ya makalana ka go harologana a mo mohameng wa temothuo e botlhokwa ka jana e ba ha sebaka se go arogana dikitso le maele a ka thusang go tsweledisa maitamo a go godisa mohama o monogae. The kids must be encouraged to get into agriculture because we know that this thing is not only so say long it's a short-term basis. It's a lifetime skill. Whatever happens in your life, you will use agriculture. We eat on a daily basis. We have medication on a daily basis. We use processing on a daily basis. We build on a daily basis. And agriculture is involved in all of those industries. So no matter what happens, what I would do is into agriculture at a young age so that their future is bright. My grandma gave me some chickens, so I started with those ones. And I guess it just went from there. I bred with those ones, and then I sold some, and then I bought from other people and so on, and some at her again. And I think it just went on, and now I have my own that I bred myself. So, and I think you also need to enjoy it, what you do. When we started in 2001, we started on the ruminant side. And as we grew, we went into the poultry, and later on we went into the piggery. So we're trying to do a one-stop shop. And I must say that the farmers, are really quite happy about the Tholo products, the quality in these products. Whatever you are looking for is what you would find here. Tshwarele boga go bontse weekend tsona dikgang tsa rona di tswelela jaana tsheko e mo go yone mosekisi wa tshepiso le tsididi a lebisitsweng melato e akaretsang go bolaya mme go bona mohaladi le ngwana wa gagwe mo kgweding ya ngwana a tsele ka ngwaga wa 2022 ko molepolole e letse e simolotse go kgoteng kgolo ya ditsheko basupi ba puso ba heta boraro ba ba setseng ba tsere serala ba tlhaloseditse le kgota ha ba hithetse mohaladi le laufa ba bohilwe maoto le matsogo mo ntung mme ba sa tshikinyege nkutlile Thamage wa pega.
Tshepiso Letsididi yo tlholegang ko dintorokong o itshupa jaana mo sekong ye mo go yone a lebisitsweng melato e le merataro e e diragetseng ko kgaolong ya Magokotswane ko mo Lepolole mo kgweding ya Ngwanatsele e le 11 le le 21 ka ngwaga wa 2022. Molato wa ntlha lwa bobedi ke e reng Letsididi ka letsatsi leo go belaelwa a ne a bolaya go bona mogaladi le ngwana wa gagwe. Molato wa boraro o tlhalosa gore Letsididi ka letsatsi leo le Ngwanatsele a le 11 go belaelwa a ne a utswa koloi ya Toyota Camry e leng ya moswi go bona pele ke kae mogaladi e ntse e le ko Molepolole. Mosekisi wa Letsididi o pegile gape molato wa bone o go te moraga go bolaya bobedi jo o ne a utswa dithoto ka go farologana mo ntlong ya bone tse di lopang 5,190 pula tse e leng tsa moswi. Molato wa botlhano o tlhalosa gore Letsididi e na re mo kgweding ya Phalane e le 22 ka ngwaga wa 2022 e ntse e le ko Molepolole o ne a tsena mo ntlong ya ga Ramagonono Radikikile go utswa pele a ikgata motlhala kgwedi e latelang ya Ngwanatsele go utswa tlhobotswana ya ga Ramagonono. Fa ba ntsha masupi ba puso ba le babedi ba ba sikanang le baswi ba tlhaloseditse lekgotla fa ka kgwedi ya Ngwanatsele e le 13 bana ba go tlhola mogaladi ko lapeng la gagwe ba sena go tlhobaediwa ke go sa boneleng ga gagwe le go tlhoka go tshwarega. Ba re go tseneng ga bone ko ba ne ba fitlhela ntlo e sa lotlelwa mme mabati a dikamore a lotletswe. Mo go thubeng mabati ao ba ne ba fitlhela mo dikamoreng tse pedi tse di farologaneng go bona mogaladi le ngwana wa gagwe ba khurumeditswe le go bofiwa maoto, matsogo le go kgamiwa ka kgole mo melaleng mme go supa ba tlhokafetse. Mosupi wa bone yo e leng lepodisi la Sephiri o ne a tlhalosetsa lekgotla fa a ne a tshwara mosekisi wa Letsididi mo kgweding ya Sedimonthole e tlholagangwe ka ngwaga 2022 ko motseng wa Malotwane mme ba mo fitlhela ka dilotlolo tsa koloi ya moswi e go tlhalosiwang a e utswile fa a tlhasetse bobedi jo. Puso mo sekong e na le basupi ba le 24 ke gore 24 ba e tla reng beki eno yotlhe ba tla fa pele ga kgotla diseko go tla go tlhalosetsa ka melato ya polao e mebedi e go belela mosekisi wa Tshepiso Letsididi a e dirile ko motseng wa Molepolole. Mosekisi wa Letsididi o tla tswela tshegeditswe mo kgolegelong. O nkutlile Thamage, BTV News, High Court, Gaborone. Tshwara tswelela le tsone mokgatlho wa Botswana Council for the Disabled o beile monwana tumelano ya go lwela ditshwanelo tsa bana le bogole kwa meberekong ka kemonokeng ya mokgatlho wa babereki wa Trainers and Allied Workers Union. Bobedi jo bo ta itebaganya le go emela bana le bogole mo ditshekong tsa kwa ditirong le go netefatsa gore ga ba runtshiwe ditshwanelo tsa bone mo go sepe. Ba tla tshwara dithutopuisano le bahiri le setšhaba ka dikgang tsotlhe tse di amang bana le bogole. Maikaelelo magolo a Botswana Council for the Disabled ke go diragatsa molao wa Botswana Disability Act o kgathanong le kgatako ya ditshwanelo tsa bana le bogole. As an individual company, what are you doing to make sure that your workforce, at some point you'll be having maybe 3%, maybe 4%, maybe 7% of your workforce as individuals with disabilities? So we are being deliberate to say, how do we navigate this space through this partnership? So that when we talk about policy influence, how are we going to be deliberate in terms of coming up with policy papers that are going to challenge from the Ministry of Labor to any other party or stakeholder in that area to say, how are we going to improve on this? So this is mainly about policy work. And there are other items that few individuals with disabilities who are in employment in the private sector, most of them are not unionized. To BCD and TAU, be rest assured that your efforts are not in vain. You are traversing uncharted waters, but your perseverance shall stand the test of time. This partnership is expectedly to hit the ground running as it is faced with simmering challenges, some instigated in hostile work environments. The mainstream laws
and other strategic measures, as we may have noticed, lacks deliberate interventions geared towards protecting and facilitating persons with disabilities at the workplace. Mo go tsamagatsa sele go ya ka maduo a sarurihadiwang a ntshitsweng ke lekgotla le le ikemetseng la dithopo la lehatshe la Ivory Coast. Tautona Alassane Ouattara ke ene mohenyi wa dithopo tsa botautona tsa lehatshe leo. Lekgotla la dithopo le letse le itsisitse gore moeteledipele yo dingwaga tse di 23 o gapile paka ya bone ka palo ya bathophi ya 89.77% ya dithopo tseo. Batho ba ka nna didikadike tse di robang bongwe ba Ivory Coast ba ne ba lathela ditalama ka mathatso mo dithopong tse di neng di sa akaretse bonthopeng ba kganetso e leng tautona wa pele Laurent Gbagbo yo thokileng go tsenelela phadisano e ka mabaka a go boana bonwa molato wa bosenyi le Tijane Tiam o neng a ilediwa go gaisanela botautona ka go boa tsere boagedi jwa lehatshe la Fora. Bonthopeng ba pane ba ba setseng ba ne ba thaeditswe mathohela thata ka ba ne ba sena tatedi e kalo ga mmogo le dithuso tsa madi a ipapatso. Motho yo tshwanterena mere di tshwere gone go re tse jaanong tsa metshameko le Timo Mpatane we Mesente. Motho madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa metshameko tsa mosong o ne wa re di simolola fa ka tsa metshameko wa softball kwa gone lekgotla la Botswana Softball Association le ne le tshegeditse metshameko ya botsalano ya setlhopha sa setšhaba sa borre ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 23 ka mafelo a beke kwa National Diamond Center jaaka setlhopha seo se itlhokoletsa go emela lefatshe leno ka dikgaisanong tsa go ipatlela phatla tsa sejana sa lefatshe ke gore World Africa Qualifier Championships tse di tla tshwarelwang kwa Nairobi, Kenya. Setlhopha seo se tla emela mono Ngwanatsele a le 23 go leba kwa Nairobi kwa se tla phadisanang le mafatshe a 4 a Afrika a leng go ipatlela phatla kwa sejaneng sa lefatshe se se tla tshwarelwang kwa Colombia. A re utlwe dintlha ka tshegofatso Malepa. Mo ditsong tsa BSA e tla bolela ntlha lefatshe leno le romela setlhopha kwa dikgaisanyeng tsa mofuta o selo se mookamedi wa setlhopha se Lapologang ke Thoilwe a supileng le katlego e kgolo mo lefatsheng leno. O tshwaetsa gape ka gore setlhopha se tla tswela se ithokoletsa dikgaisano tse. Mo nakong ya gompieno go confirmine mahatshe a le 5 gore a tla ba compete jalo ko Nairobi. Mahatshe ao ke Botswana, ke South Africa, ke Kenya, ke Uganda le Tanzania. So gore be re gorogile ko Nairobi ke rona hala re le mahatshe re ikwadisang ya lo re confirma gore re tla be re le teng go gaisanela slote sone se sa gore ke manyo emelang Africa ke manyo sa emeleng Africa gone go di World Series tsa lehatshe. Competition e teng e tough, e stiff. Countries have been preparing. Mele nna ke a dumela gore le rona re ipeile mo maemong a mantle tota. Re preparile team ya rona. Re a tshepa gore se re se dirileng se tla re go sa teng ko Colombia. Mokatisi wa setlhopha Tony Moyo a re basimane ba gagwe mo nakong eno ba tsaya ditaelo sentle mme ka fa seemo se ntseng ka teng o solofela fa setlhopha sa gagwe se tla ya go dira sentle kwa dikgaisanong tseo. Dilo tsa rona di tsamaya sentle and we just played a friendly game so far and dilo tsa rona di tsamaya sentle re sa tswa go tshameka motshameko wa botsalano mme basimane ba tsaya ditaelo sentle le go emelana le seemo sepe se se kgatlhagoga mo motshamekong. Solofelo e nna le go godimo mme mo nakong ya gompieno se re lekang go sa arogana le basimane ke gore ba tie mo tlhaloganyong gore ba fenye le fa ba le go tlase ga kgatelelo. Tough to be able to win in mostly pressure situations. Mongwe wa batshameki ba setlhopha se Phemelo Gowe o ka ile fa batshameki ka ene ba na le tumelo e ntsi ya gore ba tla dira sentle kwa gaisanong eo le ntse bontsi jo bo santse bo leka go toelana le bokatisi jo bošwa. Definitely ready. Re ipapanne sentle ebile re ya go tsaya kgaisano e ka tlhoafalo le maikemisetso a go fetela ko pele. Next level.
setlhopha se sa Botswana se ne sa tshameka metshameko e le meraro ya botsalano kgatlhanong le ditlhopha tsa Panthers, Vikings le BDF9. Kgaisano eo ya World Africa Qualifiers Championships e tla simolola Ngwanatsele a le 25 mme e tla wela kgwedi eo e le 30. Setlhopha se se tla bong se gaisitse ko kgaisanong e se tla nna le sebaka sa go ya go emela Afrika kwa sejaneng sa lefatshe kana World Baseball Championships ngwaga o tlang kwa lefatsheng la Colombia. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Go tsa kgwele ya dinao kgogo ya kgaisano ya monongwaga ya bomme ya CAF Total Energies CAF Champions League iletse tshwere maabane kwa Cairo, Egypt. Go ditlhopha tse di ferang bobedi di tla phadisanyang bosimega ba kgaisano eo. Bafenyi ba liki ya monogae ga mmogo le mokgaolong ya COSAFA Gaborone United kana Red Roses jaaka ba tlwaelesegile ba tla iphitlhela ba le mo Group B ba gologantswe le basireletsi ba sejana e leng TP Mazembe, ASEC Mimosa le JKT Queens go tswa kwa Tanzania. Kgaisano eo e tla simolola kgwedi e tlang e fera bobedi go fitlha e le 23. Wetso a re di be khutlo gonefa ka jana le kana go tsotlhe tswella o ikantse rona moso ke yo. "80 years of the United Nations, 8 decades